Abana bayisikari ya mbere musomye ndio tugomba ubanze udusomere hariya mutoa kwa taje muzingo wa kabiri hariya amajana 15 315 avuga ngo ego umuco nawo bari ukomeye cyane ego kuburyo abantu benshi batadusohokamwo bakumvira imyuka iyota n'inyigisho z'abadayimoni ngomba ambarire ego aba bantu Ellen White yavuga abantu Ellen White yavuga bazosohoka mu ishengo rya Divanze Mose wewe ni bande kuburyo bazosohoka ni muri kahise katoza ntabwo hari mu gihe kibo buryo benshi bazosohoka bakumvira imyuka z'inyigisho z'abadayimoni icyo gihamya mukiyandikire abadivanse muze murabyandika ndazi baza gutaruka kandi twege muvyumvirize muraza gutumviriza buri kibazo cyose ko bakibaza cyo tugenda ku kibazo akadome ku kandi mugana buraza kumva ko bataruka ndabe kuganda baza ba musomaji ndio mucugende batubwire umwaka aba basoke batanguriyeko nubari yarabahanuye twebwe abanye waduhanuye bwa mbere abaye nde Danieli ugira kabiri Yohane yanditse ibyashuwe ugira gatatu Ellen White kwagarishe mu rya Divanze Mose windwi abadivanze Mose windwi anavuga yuko igitsina ry'abadivanze Mose windi tari hawe niki n'Imana ngo banabazotubwira umwaka batanguriyeko nubari yarabahanuye ko bazohoza gusohoka bace baze no kutubwira n'umuvugisha arashyahaguruka ko namuvugisha yigeze ahagurukira guhagarara amashengera ngaha abiri ko Ellen White yapfuye n'umudivanze Mose windwi ntabwo yapfuye n'umusohoke arazana kumbwira umwaka babwiye bazosohokerako naza kuvuga mwarababonye bikibagura rero arababwira ati burya imana zanyu zatinze ahubwo nimubyine mwikebagure barabyina barikebagura kugira ngo mwabibonye ngaha ino saha mugiye kubibona rero sasa n'akanyuma gatwibike burya twe twabagiriye imbabazi ariko reka tubereke Yesu ashimwe intambo nkizi ntiziharisha abantu cyo no muhanura gusa nagende bamanza bamuhindero nibyo byiza harimwe abamusumba ngaha abangana na sekuru uzigishwa indero ndundi ntabarundi tumeze uko ufise mu Burundi bameze nk'uko reka tugende rero mwebwe tubigishe turakwigisha ingene rero kiyavuze abantu bose babwiriza ubutumwa batamba imbere y'amateraniro turaza kubyumva neza rinda gatoya reka tumaze tumujya somera hano hantu gandwa namanza hasome hano hantu abantu babwiriza ubutumwa batamba imbere y'abizera bakoma n'induru batukana zoba n'abasazi oya ibutumwa handitsemo ivuga butumwa handitse gute bwana baganditse ku rupapuro 494 imbere havuga gute baravuze ngo abagabura ababwiriza butumwa abagabura sanga ababwiriza butumwa burya mugabo bari ku ruhimbi baravuze ngo abagabura bari ku ruhimbi sawa nta burenganzira bafise bwo kwitwara nk'abakina ikinamico sawa kabisa bagira inyifato kandi bagakoresha imvugo baba nk'abakina ikinamico sawa kabisa bakagira inyifato kandi bagakoresha imvugo ku ruhimbi sawa bagakoresha imvugo nk'abakinyi bagambiriye kugira umusaruro bageraho sawa ntabwo bari ku ruhimbi gwera nk'abakinyi b'ikinamico sawa kabisa ahubwo nabigisha bukuri kwezezwe sawa hari kandi n'ababwiriza butumwa cyangwa abagabura babaka sawa iyo bagerageza kubwiriza abantu bya Kristo sawa baratontoma nk'uko baravuga bagasakuza bakavuza induru ukomeza hepfo bagasimbagurika niko ariko akora komeza imbere yego bagahondagura uruhimbi bagahondagura n'ibyo bakoresha umubiri wabo hari icyo byungura urakoze cyane igereze ngaho kuri kubasobanuka batukwiye gukosorwa gukosoka abantu babwiriza ubutumwa bamera abantu b'Imana ugatuka abantu bangana n'abanyoko wawe n'abaso kumeza nta bwenge bifite naho bose byo mutara oye ntandero ngiye kwahaye abantu reka rero tugende mu mabwiriza reka tubigishe rero gutumwa bwiza n'indero nziza ngaho rero komeza ibibazo bari basatse
babadije niyo tugiye kwishura twebwe. Ikibazo cya mbere Egome. yabanje gusoma umuzingo wa kabiri w'ubutumwa bwatoranijwe na 315. Yaciye abaza ngo abo bantu Irene G White yavuga bazosohoka mu Badventiste ngo ni bande? Aha. Abantu basohoka mu Badventiste ngo ni bande ngaho subira muri ya page yasoma 315. Egome. aya majambo akurikira. Sawa. Uyu muntu byari byamugoye cyane rwose ntiyahasomye hose byaramucanye. Komeza bwana. Haranditse ngo umuco nahawe wari ukomeye cyane. Uburyo abantu benshi badusohokamo apana bazodusohokamwo bakumvira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni cyane. bandareka amaganye muzi aravuze ngo uhoraho yifuza ko umuntu wese ko umuntu wese avuga ko yizera ukuri sawa yamenya neza ko ukuri icyari cyo sawa. abahanuzi b'ibinyoma rero bazaduka kandi bazoyobya benshi. aba bahanuzi b'ibinyoma badutse ni bande bavuga ibintu binyuranye na Bibiliya. Ngaho twabonye ko bakurikira ubugaturika mu gushira imisaraba yabo hehe ibyo ntabyo basobanuye ngaha abana byase ngo ijye misaraba ngo umuntu ari yiriko mwatugiriye neza kumbe ibitabo byanyu mwandika mukavuga ngibi n'imisaraba ngiyi ngaha murayibona ngaha yego y'umusaraba uyu ngaha abaza kurabara nguyu ngaha kari indira muri ibitabo byabo ibi byandikwa n'ishengero Ehengiringa dusomene hanyuma byandikwa na ishengero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Aha Petro murabemera ntimwemera bana bahoze akana kandi kagwaka akana kandi kagwe yego iyi ni ngora ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo yego umwaka n'uwahanuye abagorozi muri ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi si abadibwe bahanuriwe tumane tubasubiremo tubigishe muri ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi si abadivantiste bagize bahanuwe na mpemu mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 14. naho guhanura kwa Ellen White yahanura ari muri bo niho hanura abantu bazoza kandi uri muri bo iko mukumve neza ntabwo mwahanuwe mu gitabo bya Ellen White ahubwo Ellen White nayo yari muri mwebwe ahubwo mwahanuwe mu gitabo cyitwa ibyahishuwe 3:10 bage mugereranywa n'igisagara cyangwa n'ishengero ryari i Laodikia. Noneho rero twebwe twabonetse gute rero niho turi rero Bibiliya yaraduhanuye ego canke oya Yesaya 5:8 umurongo wa 12 haranditse